Pemirsa pameran UMKM Pinaka Edan World Water Forum sane kemargiang Ringga Lahir Lintang ke Aptiang Sidenin Capang Pengrauh Wisatawan Pembekas Wisatawan Mancanegara ke Kuta. Indike inucap kewedarang oleh Bendesa Desa Adat Kuta Komang Alit Ardana. Manut Dane, sukses nyanyi samian edan pemargi ring WWF kesangro becik oleh pai ketandane. Napi malih kuta dada silih tunggil venue Paruman Internasional Inucap. Tios keaptiang sidanin capang pengerau Wisman. Risampun pandemi COVID-19, indika Inucap taler pindah ke jalaran untuk ngelestariang budaya ring widangan kuta. Krama kuta, manut Dane dahat ngerasayang wisana ring pemargin WWF Inucap. UMKM lokal sani ngamiletin taler keni wesanan ekonomi nyani. Pameran punika anggen pangupaya promosi sani efektif. Kerama irika taler merasa bangga santukan sida dados tuan rumah Paruman Ageng sani kemargiang galahi lintang punika. Bali Pos Nguningayang.